Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će u petak u Bratislavi na konferenciji Globsek govoriti istinu o stanju na Kosovu i Metohiji i od Amerikanaca tražiti pomoć da Priština ukine monstruozne takse. Gostujući u jutarnjem programu TV Prva, kazao je da će se sastati sa vršiocem dužnosti pomoćnika državnog sekretara Amerike u birovu za evropske i evroazijske poslove Filipom Rikerom, kao i da će imati bilateralne susrete sa drugim zvaničnicima, ali ne i sa Hašmom Tačijem, koji učestvuje na Globseku. Ukazao je da je tek nedavno na skupu u Tirani video Tačija s kojim je imao žestoku raspravu i da u Bratislavu ne ide da se sastane sa njim. Rekao je da je ponašanje Srbije uvek konstruktivno i da želi da razgovara o kompromisnom rešenju kosovskog problema. Ali kako da razgovaramo o rešenju problema kada čujete da oni ne žele da formiraju veliku Albaniju, da neće da formiraju ZSO, iako su to potpisali? Shvatite tada da ono što ima snagu međunarodno-pravnih ugovora više ne važi. A sve to je Evropska unija tako blago reagovala da niko nije ni primetio, objasnio predsjednik. Kazao je da ne može reći da je ljut na Evropsku uniju oko Kosova i Metohije, ali je razočaran zbog činjenice da već 6 godina ne možemo da dobijemo ono što su Albanci potpisali. Nema u politici šta da se ljutite. Možete da budete nezadovoljni, razočarani. To što se ljutite nikome neće da pomogne, ukazao je on. Upitan što je nasmejan, Vučić je rekao da je tako raspoložen, jer je oslobođen svake krivice i donekle neke vrste odgovornosti za ono što se dešava danas na Kosovu, ne svojom željom i krivicom. Koliko pozicija bila teža, s druge strane je lako jer idete da govorite istinu, ono što svi vide i znaju, ali prave se da ne vide i ne znaju, naglasio je on dodajući da misli na Evropu. Svi oni, kako Evropska unija, tako i Amerika, znaju šta je istina, ali suština je da moramo razumeti što god on uradio protiv deteta, njegovi roditelji će uvijek biti na strani deteta, a to je slučaj sa Prištinom. Šta god rekli protiv Prištine, bit će uvijek na strani svog čeda, koje su rodili, ljubili u kolevci i koje sada izlazi iz tinejdžerskog perioda i neće se odreći njega šta god da uradi, naveo je on, mislio je na Nemačku. Vučić istakao da su takse Prištine nanele štetu ne samo Srbiji, već celom regionu, jer oni koji hoće da dođu u našu zemlju čuju da postoje šumovi u privredi, da nema slobode trgovine. Podsjetio je da je CEFTA sporazum potpisan 2006. godine, da je Priština donela 2008. odluku o secesiji naše teritorije, a da naša vlada i pored toga nije donela nikakve mere, a oni 13 godina kasnije uvode mere samo zato što su nezadovoljni glasanjem u Interpolu. Poručio je da neće pristati na ponudu da Priština povuče takse, a da nakon toga Srbija mora da učini neki gest. Neću da dozvolim nikada da oni povuku takse, a da posle od nas traže da priznamo Kosovo ili da učinimo neki gest. To slušamo od Amerikanaca dugo i na to neću da pristanem i rekao sam im 100 puta, rekao je Vučić na televiziji Prva. On je naveo da će Ramuš Haradinaj pokušati danas da Angelu Merkel prevari tako što će da joj kaže da će da formira zajednicu srpskih opština u obliku nevladine organizacije, a da takse neće ni pomenuti. To je njegova besmislena igra. Zna da od toga nema ništa jer Srbija neće da pristane, rekao je Vučić i dodao da to zna i Merkel. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u četvrtak da je Savet bezbednosti UN-a, koji će narodnog ponedjeljka raspravljati o situaciji na Kosovu, uvek važan zbog statusnog pitanja, ali da suštinski neće rešiti ništa. U suštinskom političkom smislu Pariz je mnogo važniji, a da li će ga uopšte biti? Baš zato što je mnogo važniji nisam siguran da će ga biti, rekao je Vučić. Upitan da li razlog za to može da bude i odnos nemačke kancelarke Angele Merkel i francuskog predsjednika Emmanuela Macrona, Vučić kaže da oni svoje odnose prevazilaze na demokratski način. Taj odnos je nešto lošiji zbog odnosa prema Manfredu Weberu, kao kandidatu za predsjednika EK, koga Merkelova želi po svaku cenu, a Macron ne želi, ali to nisu do tog nivoa poremećeni odnosi kao kad mi govorimo o poremećenim odnosima, dodao je predsjednik. Merkel i Macron, međutim, imaju slične ciljeve za Zapadni Balkan, ali suština u tome je da ne mogu da reše ovaj problem. Zato će Haradinaj u Berlinu danas pokušati da ponudi nešto drugo da bi skinuo takse sa dnevnog reda, da bi oni ubeđivali Srbiju da sve to prihvati i da se pojavi u Parizu, rekao je Vučić. Hoćete da kažete da sam ja u svakom slučaju kriv? Zar to nije bio uvek slučaj?
Šta sad da uradim? Da li imate neko rješenje? Ja ga nemam. Ja imam rješenje da se ponašam u najboljem interesu našeg naroda i zemlje, ističe Vučić. Upitan kako se meri što je interes srpskog naroda i da li je dobro ako je Pariz toliko važan da bi bilo koja strana bude izričita, Vučić kaže da nije izričit ni u čemu osim u tome da ne zna šta da razgovara sa nekim ko ne dozvoljava slobodan protok robe. Koja je to tema o kojoj da razgovaramo? Kažem da smo u najtežoj poziciji, ali pitam se šta možemo da uradimo. Nisam čudotvorac, samo sam predsjednik zemlje. Šta je to što hoćete da uradim? Recite, predložite, rekao je on. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da je on za razgraničenje s Albancima, što je, kaže, hrabro i otvoreno predlagao, jer je smatrao da je to najzdravije za Srbiju i Srbe, ali da su građani bili protiv toga i da je on tu poruku razumeo. On je dodao i da mu je popularnost opala posle skupštinske sednice o Kosovu i Metohiji, na kojoj ističe je govorio najotvorenije i najpoštenije o toj temi, ne želeći da obmanjuje građane. On je za TV Prvu rekao da bi referendum po pitanju Kosova mogao da bude raspisan, a ako ima nešto da predloži narodu što nema. Ja sam predlagao, hrabro i otvoreno, nešto što me koštalo i popularnosti u narodu, kao i mere fiskalne konsolidacije. A ljudi su danas zadovoljni jer žive bolje nego pre 4 godine. Rekao sam da sam za razgraničenje sa Albancima i toga se ne stidim, rekao je Vučić.